Mizo official channel clear tu le ngai thatu zongzong te chibai kan bu ka cheu ahun lai ani mai ba ka khovel ram dang chanchin thar thleng lian tham em em a umri lo boka Myanmar lam mian hoi le te ang Myanmar boina chuan jiom lam ma pan thei meu lova chanchin du lo thleng om nual mai ani nimin mars ni sari sang ni somni pakhat ve khan ui bagan nong mai ni lo mun sang sanga po mipui kong zo thanem tak an oma sipai lam hian mi pakhat ka fu ni nan soya min kong zo bi ka hi chuan thi an om hriat ani lova boinei mun sang sanga achuak nual ni nan soya sipai ten mipui hno dar tumin na satakin tran an la ma se mipui lam po hian huai sen takin an lo chang let ve zelani meiche pakhat chuan sipai te ma dingin engral thu ma ka kenglo ka sil fen te ro karen hrui chunga ka zara in ro puina lo kiam nan ti na soya nangni ral thu ma chuan te u in huai sen viau chuan miron kap ta che u ti in Burma sipai le police te ma huai sen takin rong chuak ani yangun kho pui chung veng pakhata chuan civil mipuin CDM kong an zo na tur lama sipai le police te olsam taka an local tur an dan nan le anron ka mai lo nan civil mipui lam chuan motor kong an lo block boka thil lian chi engemo kong pui ate lo da in ma se hi sipai le police lam hian an hal nga la van lama silai met puakin mi pathum an manani Myanmar kho pui pakhat Yangon Pabetan Township Street number somthuma cheng venglal u khin manglat ta chu sipai le police lamina ina tangin thuzo fia turin an hruai chuaka ma se tuk zinga phone call a an hria tir chu atluhlum ta dai maya tuna hian namdo ina ruang da na hmuna aruang hi dani tin anu pui fanau te chu police officer pakhatin ron hria tir ani civil mipuite hi arteman ang lekaman theina le du hun huna tal theina sipai le police te hian an nei bik emni o awan nun ron thlak te lulem dikna le aza omna hum him sak thei tu tur Myanmar mipuite hian khoi atang nge an mu sak theiang le ti chu zo na anita ani sipai in mizo tlangwal an man nimin jingdar somvel khan ta han kong zo na sipai lamin tlangwal ram moya shan miau chu an mana midang po kudan thlak nual ni nan soya mipuite chu arang lama pungkhom le turin an in ko khom ngal ani tuna hian kol pui police station lampanin thalai rualan chuak meka ukil lampo anin rol ngal bok ni thudon ani tlangwal ram moi hi chua thuai turin phuta an chua lo ani chuan mipuite hian na sa zokin kong zo pon tum thu an soi ngal ani kan mizo puite me po an man ta ka chuan thu dik tok lo ani hlawin an hruai tu te jinga mi kan an pe phop thei hlau maya thu dik nge ani thuin min changa he thu po hi karon chu thei ta ani apoi hle mai rammoi hi chu thei nge na turin I tong trai pui zel teng u Association for Political Prisoners AAPP Advocacy Group chuan Myanmar junta te hian mi sang khat jasari chuang an man to ni nan reporta inrin zana an man za ter on puang lawani meiche pakhat chuan sipai ten kapa le ka fapa te la kan tuma tuma in min puidon loem ni kapa le ka fapa hi in khoi lawang lag in tumani chuan min latel ro ti na awani anti Yangon kho pui kong zo na sipai ten silayan ka hliam chin tlangwalin anun na achan le ta CDM kong zo tel tlangwal pakhat Myanmar sipai ten an ka hliam to chu nimin khan athi ti an soya hetian nun na anin chan bel me ka wang hian tuna hliam tam takte po an chung te chuan an chan ve mai an hlau hle ani University of Medicine Mandalay second year student pakhat chu Mandalay kong sir pakhata medical uniform hachunga sipai sarkar du lo na lantin na kong zo na tel vein tun thleng hian athi nge aladam ti thueng ma hriat alani lo China ramin Myanmar sipai te civil mipui chunga thisen chuak le nuna chan zonga an chet lak na chu ti to vadan zong ma saturin Myanmar sipai sarkar an nge na tin Myanmar rama mipui le sipai te inep na borok so sang ti dei vadan kong zon vat tha atibok China chuan khovelin Myanmar sipai an dem lain ani chuan adem phal ve ho lo maya UN in Myanmar sipai te thiam lo chantira tumzia en tir nan
China chuan tuna Myanmar boina hi ramchung boina mai ni tiin Myanmar sipai lama adin thu ni srang srangin an chu ani ko sipai ten an man tak CDM ho tu pa Myanmar milar mi hoi sen lu me na chu Mars ni sari sang ni som ni pakhat khan an da na mun hriat ani to ma se aum na mun hi soi chu khapani thu sipai pakhatin na soyani an that ngei to tura mi puite nan ngei chu adam thu an hretowa ma se a hrisel na ero a thalo hle ni nan soya tongtrai pui hangai na sa hle ani zela po korpo thlak tir phalovin eile in po pe thalovin mei om lo na thim cha tak chunga da ani anti bok Myanmar sipaiten mi pui kong zo vo zamani theinan social media app TikTok chu an mangtang kai hle Myanmar rama sipaiten thunei na anlak nuin ramchung mun tam taka sipai sarkar du lo na lan tirania heti la hian mi then khat te chuan sipai kutuarin an nun na hlut takan chan to bok ani Wall Street Journal ina tarlan danin kongzo tu mi somthum pariat chuan nun na an chan to thu ta langin mithi dik takero hi a hian an tam dai niarin ani boina hi chuti mayare theiani lo mela achan po khovel ram dang te na tanga tharum thona ti top turanor na ana saviu na in sipaite chuan beng an chung lui tla thung si ani Reuters tarlan danin Myanmar sipai tamjok chuan social media kaltlanga mipui kong zo te an vo beta heng zinga hian TikTok apps an man tangkai thu an soi tual chung digital rights group lam chu Myanmar ICT for Development Mizo hena zual kovin TikTok platform a sipai thlawang ho na lam hoile mipui vo na video zaria chuang zeta om thuan ta langa heng video te hi sipai sarkar du lo tu mipui te vo na lam hlirani antong kam man te hi adeng khong ang reng hlea tual thana lam hlirania sipai ten mipui an vo na video te hi adar tak Hnuah TikTok chuan poi khoi du lam hoi tong kam chu tu te chu an account paisa kani don tian puang zui ngal bok ani Barmaram karen sipain mingthat an hlo na sa karen rama mipuite kara namle ram mangai na konga hartharna thleng na sa hle ni na langa karen sipaite chuan CDM kongzo mipuite chu Myanmar sipaile tin na tuma beitu te laka an lo him jok theinan an man ruate nen venga chu maila nilova mipuite chu anei in tu le thei tuite an sem ani mipuian mangaya mipui poinan mangai ani an ringa an thla muang bok ni nan soi sipai sarkar in Israel mithia marwai don Myanmar sipai in civil sarkar na pai thla thu nei na an lak chung chang le mipui kong zo te chunga kutan thlak dana khovel ram tam takin an dem luai lain Canada ram mi Israel mithiam pakhat an roi tur thu alo chuaka an mi roi tum hi ari ben manase hi Israel military intelligence kum sang ka zakwa som sari pasari tanga sang ka zakwa somriat pasari thlenga lo thok to ni in intelligence le sum dona business lama mithiamania tuna hian Montreal Canada chengmek ni in Wikipedia chuan asoyani sipai sarkar hian ben manase le company hi an na tho sak turin an soma an som chan ber chu US le ram dang then khatte na indor na konga tranpui turin ani sipai sarkarian US le ram dang te hian ram chunga thil thleng hi an hria thiam pui tok lo ni na ngaya thlem dai turin arwai don ani ber mai ben manisea Reuters in telefona an biak lai chuan sipai sarkar defense minister general Milton Onen neipi to a tho ho na tur thuthlung an lo ziak fel to a Korea thleng le mek to ti asoi international ramten an sangson an phel le thei huna loman thanem tok tak in peturin thuan titluti ben manase chuan asoya azatero asoilo ti in VOA chuan asoi sangni som pasari rohingya boina wanga tlan cheta te hruai kelena tura po tranpui turin Saudi Arabia le UAE te biak sak turin atir ti an soibok ben manase an sipai sarkar tho pui du chan ni soichu Aung San Suu Kyi hunlaya China in Myanmar chunga huhanga nei lian lutuk kha abuk ti zan saknan ani ati ben manase le a company hian an tho tur ber hi US Congress le Joe Biden na sarkar te Saudi Arabia the United Arab Emirates Israel le Russia te baka United Nations the African Union
international organizations le NGO ten hena Myanmar ram chung din mun dik tak hril fia tura ti ania ninga nei khan consultancy agreement an ziak fel ani KNU chu US le England lamin ral thum le sumpa in an thum donem Dr. Sasa chuan UN le Western ram lama super power nei tu te ram nen in biak nan nei hnu loka Burma rama ral thum keng hel polian pangazinga pakhat KNU nen in biak na an nei ngala chu mi hnu loka RCSS Sun State ral thum keng zinga polian berten in biak na nei an tum thu lo chuak le ngala ni tundin huna Myanmar sipaitana dorem theilo neihtheih KNU hel ho le RCSS su US le England ramten ral thum le sum le pai baka indodan thiam na chi sang sanga an tran pui ani chuan Burma sipaitan chuan mutuya har sak hop ta veang sipailal lok chin an bitum tir thaya tin ngam takin anin khuai noi tir vak thei bok don ti na ani sipaiten Anjali Ruang an Phawrh Hnuah thumak Danglam tak puan chuan mipuite abara khai hle nula huai sen kalsin Angel kumsom pakomi chu Mandela ya sarkar du lo nalan tir kong zona nei ni lain Mars ni thuma sipain silain an ka phluma khovelin asun tak meu ani athi dan chungchanga sipaiten thiam chantumin ramchung TV pakhat MRTV kaltlangin insoifia na Mars ni rukzana an nei zui ani kha ma se he an thu chu hi tu mainan oi thei chuang lo ani sipaiten thiam chantumin Mars ninga zana Anjali thlan lampanin aruang an phora he huna hian tu ma civil mi kalan phal lo boka an mani doctor thiam roi chuan Anjali lu silai kana liam chu an endik ti lengat ti hriat ani ruang an endik Hnuah sipaite chuan mipuite hena thu thedar ngalin tiang hian in soifian an nei zui ta ani Anjali ruang chu apa phalna lama sain an indika alua silai mulu chu Myanmar sipaiten an mani do dal tu mipuyan beile na silai mu nei nei nanglova chu wangin Anjali hi sipai ka hlumani theilo ani tin thuan chuale ta ani hean in soifian atong kam hi ramchung mipuite abara khain tu mainan oi thei chuang lova thiam chantuma anin soifia ngei po anrin lok thu an soi ani Anjali hi Chinese thisen kai ni wangin ka hlumani thu social media lama lo lar ta thut chuan Myanmar sipai ho tu te timang anga China sarkar athin rim an hlau ani berni in thil chut mi te chuan an soi ni kan soi tong khan Myanmar ram boina hian zualama panzela CDM zom tam takanom mek la hian sipailal te pon an nei thei tu zongin an phirwai ni bermaya an du huna silayan metpuaka tear gas te mangin mipuyan hnotdara thile hliam po an tam to hle ani ti ni sang sanga kan hmu ani ma se thu lomom deuh mai chu he thu kan bu sei mek la hian UN meeting a hlo tling thu new site sang in an chu a sipai chunga malak du tu hi vote somthum pasariomin malak du lo tu hi vote ru ka thunga chanchin kim changero kan hreman talo ani hetiang khopa silai mu le thisen luan na kara hian Myanmar mi puiram mangai tu tak tak te chuan annu na thap tak mevin kongzo chungin malaman panzela an model lar te po an bang bik lova tranpui ngai anin tranpui tona anrin omna le anin lungrual na hi afak tak zet ani he anin pek na hian hlotlin na duom tak achu ange ngeyang ti hi keini Mizo official channel te chuan kan ringin kan beisei tlata kan trung trai na po ani Myanmar rama har san tok me kan u naw te u Mizo mipuite hian kan trung trai pui rang chewa tan het takin kan ding zel dona chawle zam mai lovin huai sen na diknen malam pan tur po in kan du sakna kan hlan chewa pathianin veng himin malsomin ti chakmol chewro seti hi Mizo mipuiten kan hlan cheu ani ole khati zong kha Mizo official channel tena Myanmar chanchin thar kanon ti chu athei te chu ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te in zawaya chunga kan loma hunduom tak mang turin du sakna kan hlan a cheu